Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Ne, anta ka kayo men. Bing, Tang, Bong. Lanitatang, I am Bong. I'm not Bing. Taka man na nanak ko ay babae ti kinataom saan nga lalaki. Ngimtang, dirik nakit lalaki. I'm not a girl. I'm a boy. Ngati pagayatak kat babae. Ti babae kat para iti lalaki. Ti lalaki para ti babae. Isa po, ipapilit mo hindi. Siya takin putot ken ka. Iso nga mok nga si kakat ba isa nga babae. Ngimtang, tirik nakit lalaki. Agpadpada na tol. Dula aming tol-tol, tolpakin ka ngay. Ay, Tomas, sa mga supyatan di pagayatan ta anak ta. Buridak nga anak ta. Nga kakaisunan lang nga nakapagturpo si ti kolegyo. Ket kadakwada nga agkakabsat. Ket mga opisina ita. Ala ka, no sa mo pagustuhan ta anak mo, baka no, awan to titad na keng kakwartamento ng sweldo. Ay, talaga ata, nanang, talaga, bong ko ng latan. Dahil siya't pakaragsakan na. Sus, makamukay malangan nga gina. Manong nemi talukam nga kakabsat kat siyak tinauding. Dua nga lalaki manong nemi nga nag-aasawan dagiti kakabsat ko. Idinto ta, siyak kano ti kakaiso nga babae nga anak datatan ken nana nga burdak. Ngem di makadakis manong. Babae nga agpaiso ti kinatao. Gabuta adda duwa nga narapsat nga bubs ko. Ken amumlata manong. Ngem tiriknak ket talaga nga lalaking lalaki. Kinabudno na manong nemi. No damo nak amakita, ti parang ipagurp mo talaga ket lalaki at nanaruna no akipisan. Ngem naguni akon, dara madlaw da nakwan, nga may saka tumboy. Irin to tadamat best friend ko manong nemi, nga iso ti talaga nga nagan na ket bong. Ngem ti kayat namet ket bing manong nemi. No apeket namin nga nagka-best friend kami. Tumboy kan bakla. So nga iti agundaway manong nemi, tinawaga kisuna, tapno umay, tapno aginom kami. Dayay. No awagak tibong, kagburanak. Awagan nak tibing, kagurak mo. Pala nagsinungkat kami tinagan manong nemi. Iri mapangko pasyaran ni Hasmin, kunana kaniyak. Bong. Wow, magusto tayo magam, Hasmin. Wanan ta kaguran akmet. No sa ibagakan ka, tinagan mo gusto nga, bing. Awan ti plano nga makirelasyon ti padak nga babae. May isa nga lalaki. Saan ka nga lalaki? Talarik nam ti lalaki. Nga magpadpada ta nga babae. No, karelasyon ta agasawa ta, unag din nata. Saan ta nga kanak? Gabot na dinak tumapututan. Tawang matarmas mo, tapno pututan na. Agpadpada tamat nga bibing ka. Gami ba't ba't Hasmin? Kahit kung ayatan na kumamit. Kahit ibaga, kahit itad ko amin na kasapulam. Mga opisina. No, kahit mo, siyak tagastos di ba ng basang? Kabaylan di kiti parents ko, di bang pawasa kanyak. Bong, este, bing. Bong ko na. Sige, bong. Regaluan ka. Igatangan ka ti, napintas ka cellphone. Igatangan ka ti alakas. I'm sorry. Ngam kong awatin na kita. War araramidem. Awan pulos ti plano ka magrelasyon iti padak ng babae. Dumtim to ti gundaway siguro nga maki-boyfriend at. Tay pudno nga lalaki. Ken maki-asawak siyempre. Manong nemi ni Hasmin ti kayat ko ngem dinakment kayat.
Idinto tanibong tibakla gayem kumanong. Numakitam talagang nga babae nga nakapimpintas. Dati dog tibok na. Ngayon nagkitaan jidam Adam's apple na amom nga lalaki. Ken uni na, ay kunana. Amom nga baklay suna. Timawag isuna. Oy, bong. Apay bing. Oh, ororaik ni Gerald nga may magpasyar kanya. Ngayon tinabot may pasyar rin. Di siya kat magpasyar king kuha na. No, saan nakapasyarin? Siya nga babae, di magpasyar ti malisa nga lalaki. Kaya di tawagan. Ibagam kayong kuha na nga, kras mo. Ibagam kayong kuha na nga, ayatan na ka. At nakalumot sa baling ang patpatag na siya. Sino? Ang baga na ka di? Sino? Baka no ibagakang kakit, bangka makapungtod ka. Sino? Ni Hasmin. Hanya? Dararmat, ti kursunada. Iso ti kayat ni Gerald? Nga kursunada? Saan nga mabalin? Anak nga arti mabalin ta. No iso da agin nusto. Oh, matmatahaya ka si mo lalagat, si ka, bong. Saan nga mabalin, Bing? Hanga mabalin. Gamitin na minsan manong nemi nga panagsangomi nga iminum keniya Bing. Diyan mo, tanuan niya't adda, itiya, impainom na kanya nga arak. Diyan mo, sa bali matinti pa nagkita na kanya. Huy. Bing, api kasta pa nang kinap kanya? Lapintas ka, Bing. Oy, nabartag ka rin? Nabartakan? Di mo namong timagbagam. Siya ni Bing. Siya ni Bong. Uy. Inarakop na. Inamalan na dikit bibig ko. Nikit intuyak ko ngaten manong na imi. Papagayam. Ag best friend. Tumboy. Ken bakla. Irata. Dejay bakla. Babae matan ti panagkita na iti tumboy. Kitni. Inagkan na. Kasla kayat matan ni Bing. Nga ited. No anyaman data nga marikrik na ti tunggal may sa kadakwada. Papagayam isudan to nga tatak katuluyan. Dabong kini Bing. Uno ni Bing kini Bong. Bakla ken tumboy. Padaanan nyo natin na isang sangayan nga pagkasalitaan lagi tinapalabas ni Bing iti Ilocos Norte. Ngayon kayo tumanginggan, ti pakabuklan na. Ento no, kano? Ito no madamdama. Yeah? Ento no alas 12:30. Aging gana iti alas 2, iti malem. Iti lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJC Lawag, Papagayam. Yeah? Ni malong yung anemi na ito, yung Nemi Ruiz. Iti programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJC Lawag. Ket may saka na ito, hindi pa kasalitan ni Bing, ket may saka na kitintay pagpilian para ti pa nakapili ti best letter of the first week iti bulan ti June. Tadatayin iti June. Yeah? At dagaya man 5th grand finalist tayo, ni Imelda Viloria Hageman iti California, USA, tubo iti Kapuriktan, Sulso na Ilocos Norte. Na interview tayo iti kalman, babae iti parang tawag tayo kuana, iti cellphone. Ngayon na jay kabsat na, ang Australian Nicolas, na may summit nga winner tayo last year, at kabsat na gayam. So, imay nangala iti premyo na. Papagayam. Weekly and monthly prices na. So, tinaitad kang kuana. Tamalaksid ka iti weekly ken monthly prices at agururay ka na kayo papagahayam nga tatakil nga grand prizes. Kasi iti grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up,
ket umawat iti 10,000 pesos, ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Amin di kiti mga amak, umawat da iti certificate, iti weekly ken monthly, ken the grand winners, umawat naman iti plaque, iti pamandayaw. Anya balata rain nyo. No siga ket madama kang agbuy-buya, iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award, pakipalo. I-like mo na ito yung video, sa mo i-share, please. Kaya no iti YouTube channel ni Paring Ray, iting kay pakabuyan ka dito nga video, lagam tinapalabas ni Bing, ti teaser na, ket i-like you, i-share you, ken ag-subscribe ka kuma. Ag-subscribe kayo. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel ni Paring Ray. Kinawisan na kang agsurat. Da ka ita nga makangeg, makabuya ka dito nga video, kayat mo ti makisalip iti lagip tinapalamas kadto iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award nga pangabakan nyo kadagkala premyo no may nga success story ti pagkasalitaan nyo. I-computer yo sa iyo isa iti email address tinumutibiyang nemiruiz@yahoo.com o nasaan ka nemiruiz123@gmail.com. No awam hanyumat kabailan nga isurat kadawan ti masapulan yung writer nga mang-interview ka na kayo, siya kon ti mang-interview. Tawagan na klaing di cellphone number 0949-876-7682, 0949-876-7682, tapno may schedule ti panang-interview ka na kayo. Magayam, right na ginisurat yo, iawis ko akalain ti panagdangig kyo, tilagip ti napalabas, kaya ti may upload nga video dito page ken YouTube channel ni Paring Ray. At ito pagayam ni Manong yun, Nemi Ruiz. See you soon. Akikita ito no 12:30 para iti pakabuklan ti pakasalitaan ni Bing.